Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal Srbija Vesti. Premijer Hrvatske Andrej Plenković istakao je da je neprihvatljiva praksa proterivanja hrvatskih državljana iz Srbije uz insinuacije da se mešaju u unutrašnja pitanja te zemlje. To nije slučaj. Tražimo razjašnjenje od srpskih vlasti. Hrvatska osuđuje ovakvo ponašanje, a Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova uložilo je protestnu notu, naglasio je Plenković na početku sednice vlade. Dodao je da je o svemu obaveštena i Evropska unija, te da Hrvatska očekuje odgovor na ovaj diplomatski incident. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je danas izjavio da očekuje reakciju Brisela na proterivanje hrvatskih državljana iz Srbije i ocenio da postupanje zvaničnog Beograda nije u duhu dobrosusedskih odnosa. Svaka zemlja koja ima aspiraciju za članstvo u EU apsolutno treba da prihvati sve vrednosti EU, a sloboda kretanja je jedna od temeljnih sloboda EU, a rekao je Grlić Radman. On je rekao da je za Hrvatsku neprihvatljiva odluka o proterivanju hrvatskih državljana zbog navodne bezbednosne pretnje. Za Srbiju zbog čega je protestnom notom traženo objašnjenje. Ministar je posebno naveo slučaj hrvatske državljanke Arijen Stojanović Ivković, majke maloletnog deteta, koja je u Beogradu završila medicinski fakultet, zaposlila se, udala i zasnovala porodicu, a vlasti Srbije su joj uskratile gostoprimstvo posle 12 godina života u Beogradu, proterale je iz zemlje i zabranili joj ulazak na godinu dana, jer navodno predstavlja neprihvatljivi bezbednosni rizik. Tražili smo i odgovor, pojašnjenje i iskazali zabrinutost zbog takvog postupanja, jer nije reč o izdvojenom slučaju, naveo je Grlić Radman. On je rekao da su poslednjih meseci zabeležena 32 slučaja proterivanja ili zabrane ulaska u Srbiju za državljane Hrvatske, naglasivši da takvih slučajeva možda ima i više, jer nisu svi hrvatski državljani o tome obavestili Hrvatsku. Od zemlje kandidatkinje za EU očekuje se razvijanje, promovisanje dobrosusedskih odnosa, a ovim činom se to ne pokazuje, naglasio je hrvatski ministar. Na pitanje vidi li u tim odlukama odgovornost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ministar je odgovorio da u to ne bi ulazio, ali da je sigurno da su u proterivanje uključene vlasti. On je kazao da je unutrašnja stvar svake zemlje kome će otkazati gostoprimstvo, ali da se uradi o običnim građanima. Naveo je i slučaj predstavnika Hrvatske privredne komore kome je takođe uručeno rešenje o proterivanju. Grlić Radman je rekao da nije dobio odgovor Srbije na ranije protestne note, ali da je Srbija kandidat za članstvo u EU i da je o svemu obavešten predstavnik EU delegacije u Beogradu i Evropska komisija. Ovde je najvažniji dijalog i čekamo odgovor srpske strane, rekao je hrvatski šef diplomatije, i dodao da će u nedelju u Luksemburgu biti neformalni sastanak s ministrima spoljnih poslova država Zapadnog Balkana. Izveštaj poslanika Evropskog parlamenta Tonina Picule o Srbiji za 2023. i 2024. godinu, koji je danas usvojio spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta, dopunjen je amandmanima kojima se oštro osuđuju, kako se navodi, nezakonita hapšenja i proterivanja građana EU iz Srbije. U izglasanom tekstu izveštaja odbacuje se navodi predstavnika srpskih vlasti da su EU i neke od njenih država članica bile umešane u organizovanje studentskih protesta s ciljem pokretanja obojene revolucije. Evropski parlament u tom kontekstu, kako se navodi, snažno osuđuje nezakonita hapšenja i proterivanja građana EU, kao i javno objavljivanje ličnih podataka građana EU od strane osuđenih ratnih zločinaca, zajedno sa govorom mržnje usmerenim protiv nacionalnih manjina. U usvojenom tekstu izveštaja se istovremeno izražava zabrinutost zbog rastućeg broja slučajeva zadržavanja evropskih građana na granici Srbije, a konstatuje se da se anti-EU narativi manifestuju kroz opadajuću podršku evropskim integracijama u srpskom društvu i kroz jačanje prisustva stranih autokratskih aktera u zemlji. Evropski parlament poziva srpske vlasti da obnove poverenje građana u državne institucije kroz obezbeđivanje transparentnosti i odgovornosti i ohrabruje sve političke i društvene aktere da se uključe u inkluzivan i suštinski dijalog usmeren ka ispunjavanju reformi povezanih sa EU. Podsjetimo,
Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj poslanika Tonina Picule o Srbiji za 2023. i 2024. godinu. Izveštaj je usvojen sa 55 glasova za 13 protiv i 8 uzdržanih. U izveštaju EU kritikuje Srbiju zbog nedostatka napretka u pristupnim pregovorima, ali pozdravlja ekonomske korake preduzete u prethodnom periodu. Ambasador Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević u izjavi kaže da su u poslednjih 3 dana dobili obaveštenje da je 3 hrvatskih državljana proterano iz Srbije. Među njima je i šef predstavništva Hrvatske privredne komore u Srbiji, koji je u našoj državi već godinama. To posebno zabrinjava, jer je reč o predstavniku jedne od službenih institucija Republike Hrvatske. Oni nisu jedini, u poslednja 3 meseca bilo je 10-ak takvih slučajeva i ta učestalost posebno zabrinjava. Ko se bavi ovim poslom zna da država domaćin rezerviše za sebe pravo da u ovakvim slučajevima ne daje objašnjenja, međutim, mi ćemo danas ili sutra uputiti jednu oštru protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i zahtevati obrazloženje, kaže Biščević. Kako dalje navodi, svi pomenuti hrvatski državljani su proterani, jer se smatraju opasnošću po bezbednost Srbije. Pritom se proteruju na godinu dana, pa nije do kraja jasno da li nakon tih godinu dana oni više nisu opasni po bezbednost Srbije, pita Biščević i dalje navodi. Neformalno je uočljivo da je reč o ljudima koji su na društvenim mrežama dali podršku studentima u Srbiji, iako Republika Hrvatska pokazuje izrazitu suzdržanost da ne bismo dali povoda za nekakva tumačenja da se mešamo u unutrašnja pitanja Srbije. Čak smo uoči protesta 15. marta u Beogradu pozivali naše građane da s velikom dozom opreza dolaze u Srbiju, samo ako moraju ići zbog neodložnih obaveza. Naglasili smo i da se klone javnih nastupa na tim protestima. Bez obzira na sve to, Hrvatska je jedna demokratska zemlja. Mi možemo predstavnicima naših institucija to striktno naložiti, međutim ne mogu zabraniti građanima naše države da izraze svoje mišljenje, jer oni žive u jednoj demokratskoj državi. Biščević kaže i da je posebno čudno što su svi ovi slučajevi upućeni protiv građana Hrvatske. Videli smo kako su srpski studenti dočekani u Beču, ali ja nisam video da je jedan austrijski državljanin proteran, zaključuje ambasador Hrvatske. Državljanki Hrvatske Arijen Stojanović-Ivković, koja je u Beogradu završila medicinski fakultet, zaposlila se, udala i zasnovala porodicu, srpske vlasti su odlučile da uskrate gostoprimstvo posle 12 godina života u srpskoj prestonici, proteraju je iz zemlje i zabrane ulazak na godinu dana. Za preseljenje svog celokupnog života dobila je rok od 7 dana. Arijen Stojanović-Ivković je u Beogradu završila medicinski fakultet, zaposlila se i udala za srpskog državljanina sa kojim ima malo dete. Duže od deceniju živi u srpskoj prestonici i nikada do sada nije imala problema sa svojim boravkom. Sve do 8. aprila ujutro, kada ju je pozvao inspektor iz Uprave za strance i pozvao da dođe u prostorije policije, uveravajući je da je s njenim boravkom sve u redu. Arijen kaže da ju je u policiji sačekalo više inspektora, među kojima je bio i onaj s kojim je razgovarala. Na licu mesta joj je uručeno rešenje kojim se ukida ranije odobren privremeni boravak i zabranjuje ulazak u Srbiju na godinu dana, odnosno do 8. aprila sledeće godine.